Hornbill weekend hon in campaign of Vigon Sibai to ne holim ding we hile. Chungthang Church leader speaks on clean election le contemporary political issue tribal tenine te khabang solve dinga chi tungtang holim ding na tunin panelists za huai takle du thu sam inewa to te kha kan kon introduce dinga ama sapen ka kyanga tu hile Reverend Chungthang Thiek, former regional secretary EFI ama hile ikam sunga dinga pulpit presence nei mama le Speaker Mintang Mama Hiai, Abana, Reverend Dr. Zhang Kholam Haokip, Dr. Lamboi, BKI, Bethesda Khanho Institution, Hiai Hile Indigenous Study Center, Hong Tu Hiai, Dr. Lamboi, welcome to the show. Abana, Reverend Dr. V. Lalnghakthang, Ama Hile RPCI NEI, Ama Director Development and Education Hiai. Doctor, thank you for coming. Tunia dinga introduction in a last hile. Last but not the least, Reverend S. Vungminthang, EBC, Director Ministry of Church. Patang tunia sonon tel the non jang na tunga kipak tu kan gena he. Tunia holim na dinga hile igam sunga election hongom non dekta 2022 arrest nakpi na hirap ta waya church leader ten bang chibang opinion nei ding hiam. Bangchin clean election led democratic Christian leader tang tel the diwam chi tungtang tat som diwa ama sapen ni yai question hi open question control ma sapen dinga tunia panelist te teng teng yai son tel the jang na tuwa ki pak to kon gena tunia ya holim na ding hi le I the sama bangina clean election led contemporary politics hi igam sungdin mun et chiang na politics le religious nak pinaki khela tulai tak paidan ina banga. What are the things that concern you most? Tulay tak Christianity le politics paidana banga na ngaihdan. Reverend Chungthang Thiek ama kondong masapen dinga hiya senior ben. Tulay taka eiram contemporary society political ngirmoni adet no me mani. Juba ka chun sakho na ting na sat taka Hinduism ahung lutan lehin. Ko ranay na sa taka ingay to ding tulin karin. Midang panelist dang te opinion share rumay tami tung tanga tami question na. Okay. Igam sunguhi tulay din mo ni iat siya na tribal style Christianity minority adin hi problema tamma mamaya yai te kha bangay chile igam sung tamzo forest reserve ay kele unconstitutional inclusion of valley MLS into HSC hill area committee ko nga MLA diglo MLA sing tangmile hilo khong koilut go wa ikele panchayat ras system panchayat system khong introduce bol soma cho chungchang hi hepa nangini pingai dan yam Dr. Lamboi nang khan chi chungchang hi nangai dan sela chapande ka kipe amas pena kan se nom chu tunia hi ihulum na diwahin kuima against na hi poven na mas pena het nom chu I politician te jong as a church leader hubung lam ka hodinga chu I hubung mi ma hin na ya chu am ho jong I taimo na chu me am point to le I government jong e ma government hin am ho jong anti government I hin jong am de pon na hi chun angai ho jong I bon chan he them hi teven tu ni khwa hi holam kai hina zala laimana ibolo hin hi chun amas pena hi diu chu koima se na tum koima oimona tum alo le government te against na tum hi point a hi wangin I ho mizo si adinga apa chumi piham apa pending piham ti chu
อีเซโนมุจูหินจูperspective ปาจูอันนี้ทีมสุกแก่ฮิติวันกันเซโนมันนี่หินโตเป็นจูฮิอาให้เลยไอหิมองกันตุลาย changes หอฮิวันนาฮิเลยบางทีเราเกินกับเกลจีนอีหอฮิลำกัสมาคิอุมนะ junction นะคิอุมฮิจิลำกัสมาฮิลำปีdirection ฮิอิลันคิโลวาฮิเลยเวลงาเจดิงจูเจลงาเจข้าวาฮิละจูเตียงเลยอีจ้าเตหออีตูเตหอข้างจูกินุเล่เทโลคิอุมเทโจน่ะแค่เกลจีเตียงเลยอีที่นั่นเป็นจูjunction นะอิมนาวาฮิลำปีอิลันเทียมโลวาฮิละจูเตียงเลยอีกำจงมังเทอี identity มังเทอีตาสัญญามังเทฮีอาจูอดีตอาตูจุงตัวอีหอ generation อาดิงอาตูจุงอา coming election อีหอดิงอาป่วยโมดันจูjunction อาดิงตัวอีบังวินอิลันคิโลวาฮิเลอาจูเตียงเลอีจ้าเตหอยตูเตหอคังกิสันเกียนะกิสิยองผสมโลดิงอาคิมเทหินะที่ป้าจูก็เซโนมฮิจูคุย interest กิเสียมเตหิเลเฮลังอาหูบุงลำกะหออะไรหูบุงหอดิงเจียงสักกิเสียปุ่นนะตัวอี politician หอเจียงอินจงหอดิ้งเจียงกิเสียหิที่ป้าจูนะให้ทีมนักการเมืองนะอีเสียพอให้ public interest ไอหิน national interest ไอหินไอหินละอีหอดิ้งอีตุเป็นดิวจู development จงเลย development จูมีปีอาให้ดิ้งat the expense of somebody ฮิโลดิ้งที่ด้านนั้นจู development ดิ้งอาให้เลยอีบอนจะเกี่ยวนะถาดิ้งที่จูหินนะเฮียจูกินมา personal view ก็เกี่ยวกับพีเอ็มที่อาให้เลยตูจุงforthcoming election ฮีอัลฮังปีอาจูอีหอหิน election จงฮีหูบุงลำกายหอนอาศัยฮัลกิโลเมตรสปูวินนะไอฮีวังจุนอีเฮดิ้งอาพาจูฮิจิหอหินหูบุงอันโตขัดฮีจิอาจูจงเล่หูบุงลำกายขัดจุนฮิจิมิโจซีคอนเซิร์นอันนี้จิอาจูกิเซฮีติปัสนะให้ทีมฮิติวินฮิจิจุนตูจุงา forthcoming election ฮิมิโจซีอาดิงาเกี่ยวข้องายจิติปัสกันเซโนเม Reverend S Vungminthang patang kami tung tanga hi ni kam sung tribal te existence le politics pe dan di lo tung tang hi church leader ten na conscious thawai hi lo le church awareness ki pe thawai hi lo le blind eyes hi lo le ignore the ball mo bangai kami tung tang situation church leader ten bang chin discuss what's your take on this political situation kipa ke tilomdan hi church leader te non sukha thawai sia kina avoid the hi kia himale church kipa na direct ka ba hi the lo aum chi chui the mo ne kha hong ki zekinom leng i political scenario kha I the siam ke le any patoma atung lama kipa na hon influence aum je kina et sana dina asiam dan again kai observe na dani na hon ken leng kaneu laina kapadam lain khatwe again kaza yai moirang dung koi lamai chakivian le kha te hi khatwe ka khwal zinu le ya meite gama pai chiangwa meite te hi lama hong pa ya om le e sing tang mi te ni pel te ngai ni khat kalom pa to ka payu hin nunga khathong pai phia pe lo dio en pe lo di ka chiwa ka pai payule ki phutu adidana kom takuna hongki ko za ka ochina ama ka pai sa ku chi hi byo ka gen nop chu ni dang ki pan ni na le hichidana hoi kha 1930 40 khong le hi mai thi hu chi khong ki pan ni na a kind of distinction khatana oma ain wale ki lu thei lo as varanda khong ki yak chi khong hoi la ya ki pana amao thot le I lomte phai jang mi te thot chu general om ding wana general category excel di chi kha na pian na pursue leader masaten ahia hoi jakina sing tang mion su khama sapen te la ka khathia ka thei chu ke thei pha na tana manipuri kha 8 schedule koi di hoi jaka tribal ten hon pan piun chi na dharna tu na tribal te ba le phai dunga
ลำกระดุงบ้านเลยกิตุขาพุจีนะนักปีนะอาหงไปตัวหิมาเลที่ลงกิเขกโนนตาไม่ได้กว่าเพลนเต้นเลยยัยตันการจูฮิจิปียอีกการส่วนนั้นดีอมโลวะฮีอาเจียกจูอากิลเต็งกับ problem ของผมเอชันนั้นดีนะดีมานะฮอนในวันนักเตนะหัวยินะมันนี่พูน integrity ข้าสุขเทียฮีจีของผมอาตบเป็น culmination ข้าจู framework agreement จีของผมอีเทีย the great June uprising จีของว่าคิดปัญหาทอตุขันนักปียอูดโลฮิโลวะฮงกิเขกก็มินจินว่าฮงกิเขกจูบางเฮียมิจิเลgeneral ไอ้ปะยาเชลุตันิตุนะเฮียอีกcompete ลายาอีกัมตัวบางอ่ะ danger ฮิเลอีกเขกุงไงอีทอตุข้าอีเขกุงไงยะฮีอีกัมุบางเจ้าหุมบิดดิ้งบ้านะข้าพายดุงอ่ะ 10% play นะอีออกมา survive ดิโม survive โลดีจีของนักปีอะกิเขกนะหงม reverser ก็จิไม่กันจูไว้หงมข้าไว้หุจาปัตัว politics ใส่อีเฮียไว้นะบาง again บางเฮียมิจิเล all ลินะตัว framework agreement เกี่ยฮิโลนะละมาเลงบางเฮียม demand อีหนนี่เตนะ homeland นี่จีเฮียบางเตไว้เจ้ากามันปูกายเบียรอยจีบางสโลแกนหอยมาหนปวดเขียงนนจูคอยมาตันีหิงมินนะซีจามินนะซีอีกเห็นตั้งตัวน่ะเตียงโคมิฮีนี่ดังอะไรน่ะเตียงโคมิฮีจีเฮียฮิเลบุลก้นเกนบังดานเดียวเฮียหุจีน่ะอามาไอเลตัวบังหงอมเฮียมิจีเลว้ายา past recent กิปันินะชันดีนะนักปีย assault หงอมจู3 bill อีจีอีบวยปีไหนอ่ะหวยบังวันน่ะ recent HAC member ตุงต่างถูบังหงเฮียอาเจียกจูอีเทอิซาบังอินะมาพายจางอิจิข้าเลียนโลวะเฮียไอเลหิงโคมเฮียโน่นหงเต้นเทวะกูกับหงเต้นเทอิลุตัวมุข้าหอยโลวะฮีหินยัยข้าอีเต้นโคมสมเดียวะฮีวายาอลัมพิยมเทสุนจูMLR RRX reforma สิงต่างกันมาเลง extendi ฮิเลหิงโคมดิฮังอันในโคมดิฮังอ่ะเกยนังกิจิง่ายโลวะฮีจิข้าเฮียอาหอยมาวันน่ะกุมสมนี่ของ MDC ในโลยนี่นะออกมาไว้ค่ะadministration ตัวมเดี๋ยวขัด local body ขัดของสวาเจียกินไว้โลเล็กก็คนเห็นกอลเทียฮิวก็ฮิวจีนะฮิเลอีฮอนนี่เล power อมตัวโลอินนี่เกเล power อมตัวโลตัวน่ะ dissolve นะออกมา dissolve นะของออกมาไว้เบลงปล่อยตัวโล government function ทุกไว้กรมมาอีเทจู ADC หน่วยบางอ่ะว่าการลัดทักที่จีบาง notification บางหงอมาMDC เตปังตังเทตลัว MDC เตหน่วย same ดีqui employ เทจีจู politician เตนะโอจีโม or don't they have the right to object that อินเตกมลัวอามาอัดกรรมจารีเดีย same ตัวที่หงกวยดีโมจีของฮิจิยาทิลไปด้านเอ็ดเล่ลอย politics ค่ะ politics ฮิโลวิน in election ว่าจะกา I'm not interested in election at all without touching all those things กว่ายังขัดจินนะดิค่ะลอยเฮียกิคุมเด็กฮิเลสุกเกสุกอูดเกย์มาฮิเลเลงกว่า politics เฮียเตสุขดีกว่าเฮียว่าเตอิสุขง่ายจริง legislation นะ trade through legislation เฮียมหวยด้านมาอีรีสปอนง่ายจริงฮิจะเกณฑ์นะเวงโลดิปอลว่าจะกะa looming atmosphere ค่ะนี่ดังอ่ะเฮียละมาไปค่ะตัวค่ะหงกิเลให้นอนตา tribal SD status จีของหงเก็บค่ะอู้เล่าซาเอาตุงไงเดินเจอหงฮิลายไหมเท่หงมุดจะสู้เบยดีตาเวบางแต่เกณฑ์เลยอีเวกากิบางอมโฮมเดียงอ่ะหุจีฮิตเลยบางอ่ะอีเกณฑ์ที่หุจีสู้เกchurch leader in Suwaite Kabasuikeya. But it is time that our politicians come together, sit together, and they put together their heads. Ahon ngay ule sab tuam tele dong hen la. Apoy mo chiang chaw hong thum sakue chi hilowi na ma. Uchi na amao area hiya to te i khoi kha hiya i khoi kha ke ya chi chu ke kon sa nei.
Kipa hoi mama Reverend S Vungminthang EBC Director Ministry Church. Tuan tu gen tiap apa ini politician tam zo sang zo na konsep hoi zo le kilom piel kasa. Tuan again ku politics clean election hilo le kei ka utsi na chia tam mi ku church ten ku sop siang themo. How big is the role of church? Chi jong kang dong un na la ya. Anta te church ku ikam suai dia le the biggest stakeholder mo. Best organizer ya audience of tampe ni ya dia ni chen hi CCPur context a mo. Tami je ni church ten bang role hi ki mo ni. Church role play di kha tua legislation through legislation hiam bang hiam a hongom te kha etsana dina ei laka HSC member illegality media ma hong ki hi te khong bang form thelo lai bele I politician chi te kha wai chianga to MDC nuaya lag di chi khong dan hiya hilou ka the ki ken hilele MDC te function lowa hu che zel chu what is the need of electing MDC members if the government can function without them hilele ine ngal le yai kha dik lo hi na hol sak de hi ichi di hilou di chi khong ma as a leader where do I go wai kha kwate gen de a platform lo hiya koi taka bang chi gen du ya aya a role den cha kon gen de hilele apoimo chu church leader te na a hi diu chu Indian constitution wa ki tel na omle dan dung zu ya ye te I hi diu ichi ban a platform dang na hi chi de no chi the dictating power ki nei lo chu mo wa ja ka ki dang koi chi thu hi lo ina wai su kha di candidate nei hia chi kha et ngai wai je ka hai kon pedi cycle kon pedi computer phone kon pedi chi mai te hi lowa wai te su kha di poimo hi be o chi hi bo ka gen mo email ma kha I thei ke le I politics kha en sai ki chi la sai kha lo hi di la wai Ki pa hoi mama bathang Reverend Dr. V Lalnghakthang ma hi le Director Development Education here. Tambang question, I want to ask you this question. Christian tamzo kha leitung sang van gampiang thasi zo chiang crusade medil tunding a hilo le hundamin na ta hilo for God so of the world passion van way say chigi ge mai wa hinale tammi politics te igam sung din mun te hi awareness bang chitu na ki church tu lai te in particularly nang church amo I na congregation te na mi pi te hi bang chitu in tribal existence, human rights, political scenario, trade, how much aware is your congregation and what role do you play to make them aware that we have to fight back as a Christian? Lamoi, very personal question. General don't put kata mo. Kauran mi di chun tlang mi chu Christian ni la. Tu da Vungminthang na Lalnghakthang. Clarity on back kin ka rin no mi pui hit ai clear no ne we are not very clear mentally ideologically we are disturbed chu kamuda na ne chulichan the awareness level an noya example is lavakin la current government, central and Manipur, more state level. Unmitruitum non direction he. Mi puitam tak he. I read nomino katia. Or I read nomini. Chance, I read papa chun before chance, there is something to decide. Chance a result of decision and Thutlu na. Thutlu na decision is in managing policy apoimo. Ai mi puitam hai hin kauran mi hai ke ka kauran hai ko mani tho the sacred ideology of the current government undirection here ai fi non rida chole jon ai ni ta dinga threat ko me rid no khola mai thlung ding ko me rid no development an hung ta okay no mass influx of many Christian leaders in BJP I clear no. I am not here to against anybody. Tu am kakal no. Personal problem kanay. Ami rugs ay future anay.
One example, MBBS new curriculum, RSS ideology chodip sta. Ai thalai hai khola man fe ni. Chulechun with ke thangsa in koran hai lai awareness ai thona sam. Asan chu pastor hai khom kan hu in on san. If I have to speak something what is happening, koran lai in party dang no money. Not political party, but election party. Political party edition, it's about ideology and policy. Ayramin political party ay khel phakno. It is a big threat. Kamuda nancha. Chulechun korana awareness ay pek pha phatan le. Anmiditalan kay nika. If I have to speak something against someone's what they are doing, not because of what they do, but because of their ideology. Anmi accept, anmi ngaihdan chu kay kan tu manikakal. I am opponents of someone. Chulechun awareness in pek an tak couple pastor right. That is one of the biggest challenges that I think pastor popo just ay problem ani karinga. Pulpita low hill talang kakauran mi highlight kan. Oh chu pachun ki party chu thrilanti ki party akalan ki an meeting an political party ni phakno election party hai hin mo. Tu manikha kadit nong nan mengai halan. One of the biggest challenges. Chulechun awareness level impact in common. Apoy mo mas takso. Policy ringative. Election nilovin. Policy politics ludahunta. Kipa hoi mamain Reverend Dr. V Lalnghakthang na ay ngaihdan ang share. Tami tung tang gen be unay umway. Umlo hile khan si beng na tua isi na la wa hong kilang chu fear chu na fear chu ma chi a chu koi man thu sengam be se lo chu chi piji ham ipitinga fear ham na ipitinga thu ho hi ata ta ki sei do ngam lo ham na yo hola ji nga chu chu na that structure hi chiong chu hoi ta gyal ngai chu na hi che paung chu iti address bol de kham na to i ho society a gyal wa ka te chu pi ham tele economic tribal hi na pau hi mi vai cha voiceless hi na pau hi mi hon exploit a bol nom na outside exploit a bol nom ma i ho jing jong hin timid ki za chat pi ki sei do ngam ta lo na ki din pi ngam lo hi chi hi mi se sia kinung cho na kinung go cho to a cho ya chu iga na hi le ideology sanga chu so development jo chu na ingai sang to kilo cho to he I politician ta to se banga chu koi madhyam na in hi lo na let's be clear, we don't blame anybody, we don't target anybody. As policy achu I politician te hin development sanga hi ideologies o hegial kho ngai na I holdinga poi mo pen to hi safety and protection hi na hi chidinga chu hi cho to te dinga chu development chi kama le chi bol pin ti ho chu two stages I holdinga chu priority hi lo ke gyal na development is not a priority at the moment na I holdinga poi mo pen chu security and safety. That means legal safety, na protection. So yeah, na. Here too, Lamka jing ho jong hin. To Lamka tin NC bonga too. Development hoi hase be se lawa na. Ipi tia hile. Ichile inam igam iho is culture hi protection ibol the diham tipa hi. To politicians and aha gyal du ngai tin. Hi chidinga chu to ajong chu election kunte diham chu I mean kisiong le final night a hilou ji achu appeal ball no mo chana Lamka di hon jong Lamka di yellow han lang na if it is for development only na a hi dinga la chun ki gyal phale ai two stage a hi development sanga chu protection ke ngai cha chu development chu I ball the lawa tu hanga tin nam jong le next generation ball the chula I gamam puwa hi la hilom le tilom na
i identity nam po wa hile I chon nam po wa hile I ho nam po wa hile I ho ni bol man lo wa ni cha ten bol the chula hi ya chu development chu a poi mo pen hilou ven tua he poi mo pen hi ipitia hile mi him khat bo hin te ding ham na ta pu Vungminthang an se chu caste system a sin na cho na tribal ho chu caste system ji a chu ho chu mi lo bang ki gyal cho hi chu Christianity ji a pathilon sila tu chan hi chan phau hi ya hi chi he thiam lo wa lampi ki len ke lo fa hi le azo ting le to pu Vungminthang in apa thu se chu we will be there na I cha thi ho khanga chu am ho loi pa chu I le pui diu ta cho na hi chi pa chu ki gyal khodan ki gyal ti kan ma kin na mi pui comment mo ai ngai tu ding chu where is the end a top na hi ai mu ngai chu ta ga ding a poi mo tak policy ni chu legend as a tribal Christian leaders kalau ngai tu lak chu social reformers ai tu le asan chu atan na mun no chen mo we need to have where to start atan na mun no chen tu khopan thon no de tu hin fe ngai ta hingen development in metro ta tu hai na mani an ideology rukin mi phum pek jing ta hingen ato pa chain mangwong de 10 years from now 15 years from now kum som ni zawa mo an nun nungin ai identity claim eta claim dok dingum mang lo de chelation to ta Dr. Lamboi na hilangkan safety and protection constitution and safety mi pek jing inglai mang chang kai thim no mo constitution and rights and protection mi pek jing I mata mangai tum no ai privileges ai right hai kha thilin ami thup pe ka thilchi te chon short term thilan ami thup pe ka constitution and provision thai me mi pe khai ka sukulang hona panelist te ko hi chin geleng pom u di woi ma tu na church leader te ko development ki chi hi le pe nga an kamai iwal kha cha tu ya pan ki kai ki to ki bang ya mo tu lai te ni I rights tam piu hi exploit ma tu ni religion na ngor zo I treat nei ta there is no hiding about the fact India BJP wants India to be one nation one religion Hindutva hi chubang huna hin church leader stakeholder lian penten hi BJP candidate te vote lo di chi di mo hi lo le aki candidate som te ko bang chigen deu Reverend Chungthang nang all of your life you have dedicated your life nei ko hi pasien tu gen na pie hi ta tambang ni Hindutva hat ta he ta ta thun gen te tambang huna hi watchman of Zion ten Elijah bang hial ko min han ngam di bang chi di woi bang en stand tun to election a BJP vote lo tu tinga me nge na ke kan analut tu game char sai tur in Bible a model pat chu pathenin an ham dinga tanga chu Israel an ni in Israel government a kan pathenin three offices an ni pakhat na chun king panina preach temple pathumna prophet chutaka chun chungai chun inga man thoi tele for the sake of the people mi pui le ya khang khasi chule jun voice sunin ke kam hudan chun church leader ha hin anto tok tok ani chun they are not from God katin ke why nikanian kaziga wasaba pastors are too religious. Paul is not religious man. He is servant of God. Kathini. Chulin as the whole spectrum of India yantun. Kay kum som ni pasari India ramasin kathoni. Chulin tu kom in India ram politik hangenin la. Polarization ni an policy ni. Polarization thoraga ratan tumani. Chuchu unlock lingan. Chulay chun religious uganin la any Manipura. In Falason, Amco all Manipur Christian organization. Christian big in Popo so nikumot kom kan succeedan tumani. Tribal colony kom. Wang na itrak tagin COVID-19 lehinan thote no sawan. He patum prophet preach lalhai
เห็นเฮงไงปฐุมีอันทก interdependence อันนี้อันทกครั้งติงอันนี้อามีโรคจุลลายันเฟลทีมปัวเฟลจุนตูนมาหิลติงอันน่ะ who'll give warning prophet จูเลยจุน voice อุนินกำหูดานะจุน we need prophetic voice จุนนี่รำมามอนี่จุนปัญหาก็จุกหิลนอมจุเฮงังแม่มินอินเดียรำมณีปูรินฮาร์สไนละตุนักขนันหิลตาฮิลเอเรียคอมมิตี้ที่1972มณีปูรินสเตทฮูดอัมฮูลายา President Declaration Constitutional Amendment Head อันนี้ Chairman so ฮิลเอเรีย Chairman so MLA ปูจุเมมบาร์นี่อิงดิ้งอาจานิลายามีปริยันหุงทุนมันนะตูนำอโปเสถวะปัญหาเองดิ้งอับคำสิเลยตาคำสิเลยเนี่ยสิกเซดูลคอมมันเนาะเองเซดูลมันนี่ก็เรียนเนาะ I'm not politician Stephen is not religious man he is servant of God he spoke out against the system and he exposed the sins of the people negativeจูเลยจนเกย์ตูลายาชาร์จลีดเดอร์ไฮอันโต้จกจน final destruction is ahead of us จูเลยจนนี่ voice นันทร์วิวเขาไม่กังไงมัวจูเลยจนตู้เขาไม่นั่นโน่เลย six schedule ไอเพียงโน่นักเกณฑ์อะไรล่ะschedule อันตาอันนี้นั่นมุตะนี่ไม่มัวไม่มัวจงเป็นตู้เขาไม่อันตุ้มเป็นจนpolarization hong thoni charge leader right it is at right time to speak out katino ke cry out a bible and cry out to the lord atini korani nei hil dingani ei hil non tu na man hil ding ei hil ngai non ti chule chu tu ta inung ko very good theisen lem chu heng angin thlatin thon na mi pui education pe kan ngai na awareness pe kan ngai Thank you. Reverend Chungthang apar in here BJP te sa hoihdan again ta tammi hile there's no denying about the fact BJP te in India pumpi Hinduized the saffron nation one religion mo ding in nasatai ni genwa pa a simple pe na to na tabang kisele bong sa nei kisang Christmas te hong kinethelo di ai ta hin na ai wa to upcoming election ahi BJP candidate hong te thoding a Christian Lamka hinale as a church so vote hin moti the yang how should we have discernment what is your voice as a Christian leader in this kind of critical time for the existence of Christianity Christian te hosa na dingai tabang pharha salai ta hi if you advise na pino mam tu na ngai common ni tabon sing na khat na to na tabon na sei Christmas pale bongsa kine thelo ding ai tai ti na to na tabon ise ai wanga chu ata hong hi theli chu pi ham ti a hele bongsa ni sa lo ding chu midang hi lo ding hin na azo ting le bongsa ni kham le chu e mi mama hong di chu e hopi mama na una naw te hong hi di chu hi chi phat la chun na cham lo wa chu bongsa ni chu na kham di ta chu na possibility me katina chu na to na ni wa chu azo ting la hi thi mama katin na hi chi to khna chu tua naga do naga ni khat BJP to election chu chang na yo heading apart to India to freedom kine here freedom in Asia to inom ki bol thei cho na ya chu ipitikan hile idin nom na din the chu khana cha na ai wanga chu hon igel diu chu India hi na chu ai wanga chu yo hi tribal India hi chu na northeast India hi chu Manipura say dinga chu hill India hi chu na hi chi ya chu i ho context chu chum chu yo context chum ji a chu election idin dinga hi le gyal dinga pha chu ai lo le vote peding hon i gyal dinga pha chu mi khat na vote na hi chi na vote ji a kai pa chun azo isi hozo siu thinglang mi hi na igam le igo I culture I ho hi chi protection ap thelo ding ham ap the ding ham ti pa chu gyal chi ke ngai chu I bon ke wa na
election tet ding hon jong azwa se banga chu avian se kit lang na tu nai koi ma idiam naw hilou a hi wanga chu na holding chan gi yang ki se hina itu te cha te ge ke se hina ai chu tun tripura heaven chiteng hill track so i veavin to hi local mi ho hi amo hi minority hi ma sei thi ta lo cho na i hong chu ta mo chu i lun then lo di wa chu i lun lo na di wa chu election itia dinga Lamka hat i dinga hi le tua is yo zo chu imi pi te interest ho chu I protect zo di nam I protect zo lo dinga hi le you have to think twice na ya chu vote piting ho chu poi mo ki cho na vote piting I ha ki ya ho pen chu development jun vote lo di cho tu pe ta development chu en cha ta ba hu chu ho dinga chu na ya chu development tu se ama hi le veni yal ngai chu na lunga na o development anua chu pi hom ti yal ngai chu na ti chu I te du ngai chu na ya chu I ho thing hlang mi dinga chu ajwa se banga chu I ho dinga I protection part poi mo pe na hi ja chu tu hin ipi party hi jong le single out chu no mai thei jong le I ho ne diwa pa chu I ho dion chu ma koi chu pa am tua generally mi hona sei chu a kai ding ho join na a kai la zau de ti se ki sei ve ta to la na a kai ding ho party as join ding government sim la zau de ti cho na hi aswa ku no hin sim de ti cho na hi chong chu hoi le kilo mama a hi wanga chu tu chen ge ya chu a hoi na kimulu bi chi ho dinga chu a hoi na sanga sin na tam zo chu na kium tho chu to an chu na hi chi government sim na kium tho chu na hi chi hi ja hi mi pi ten lung hoi ta gyal di tu chunga ilung gyalo hi igyal kha owa hi le akhanga I khu hing na diu igyal khilwa hi le zo se bonga chu lampia lamjang sona chu chi khilwa hi le hung kinung he ta lo ding na azo ting le identity ong kimang ne thei ta lo ding igam jong ai ta lo ding igam sunga chu ei chu su ong ki pang ding che pa chu na hiya chu a hi mo ai poi na cho hi a hi thei ding ngan che hi hin la I ho chu thing hang mi hi ji a hi kimonium chum ngai lo bis ki gal na we have a right to be poor na yo se bang chu tua development am thi lo wa zo na igam sa nam pu wa he le cha ten sim ta kho lo bis la tua development ji a igam da igo identification ikju omong sanga chu te na hi chi pa chu ha gyal ngai chu mi pin jong ta le election te de hon jong na ka gyal dan ki pa umma ma je Dr. Lamboi Reverend S Vungminthang kwa question ka dong da pathang Christian political leader te past 10 years a record we chen lungkim ho ye mo tu lai tan hi Christian la na satan awakening oma never like before in the history of Christianity len an identity igamin ki tu pia identity Christianity le I culture de su mang thei ding au min tam mi hi igen chen hi mi khen kha thei lo jong tam piu ma Lamka namdak te inmun le sa thei lo India ma Manipur ki ma che tribal rights te ngol no ki thei sia hill area committee ineiwa inale to na sumlut te jong hi isa dan te hi lo le sumpe dan te yet chen hi na pi ne ki hiya tambang critical huna bang chbang Christian leader here expecting upcoming election night mama maya charge te hi voters how pen hi wa bang chi izike de bang hi pan la ding dan mimal ngaihdan hun gen ling thil hi sa pia pai dik lo om ta le hi mai thea gam hi wana pathian thui na oi kha hoi to khovel dang toi ki kom kha thei chi thu hi political li chu awang ta ma hi bana imaban le wang ta huai ma ingai to khak che chu khat ve yom na mun ka suk dia hoi simpia lina ya a oma to again ting British te na hon not sel laiwa na ki hum bit na diun a chi teng le ibita kong khata ibit lai na ei sunga ibit ma hi chi le ko son lian pioma bagen vek de le gen thei che alu wana awang ta huai no ma chu a South District Chungthang District ngel la a chi le za ta gen lo thei lo I tam lo ma church I chi cheleng hovela church teng kim le kilom oi chan nam mi chi cheleng try som ni wal kiom pau tom som ni wal kiom mi teng in ke chi vek kwa am ai cha
or ahon organize iluan khom theina omlo hideo kachia wana toigen dan holim dan na church versus politicians chi dan abang deka hoi kha a concept hoi ka sache kia who is church nang le nahiya kele kahiya ma le hiya kele church kahiya candidate pale church ahiya nobody is church and everybody is church at the same time. And whom do we mean when we say the church? Chi kha dena Reverend Lalnghakthang hon ken chi akhai hoi taka nagen dile nakiya na chairman pa kha nang idea hilou mai thi why ka the church is silent a chi kha amuna omlo te na theilo kha ta oma mo lau thu le hilou ina for the sake of unity in the church le kithei siam to na din why ka I biakin sunga chu pathian thu to again ngamlo omdem kachi kigen ve kai hilele toy gen kha biakin poi how do we educate the masses biakin hong kai kha and certain church member 50% le hilou phial te kha apolam a principle tak political principle tak gen di kha church leader him pastor te ngan se ali chu I think it is too much beyond the buildings of the church I feel hilele abuai huai chu hiai isep hiak na dia I system diu kha omlo hi ka chi nop na chu to I dei lo grievances te on address thi na dia common platform echan mizoram te na niwa e loi bang ina why platform to non-religious secular and intertribal why di bang ina platform khati nei the ya huchi khata a oma why non political bangma party to ki affiliate lo social worker tampi ne vel ibiakin sunga kumtenga kemi bola piang thak kichi ting Christian principle akal so andi khat le om nai lo mo tu tana ivika ye kitel din chi minister no kun dia kitel di mo dena kon gen kon tom gen lo kha ke chu kaut ke ka chi kha that is not politics kwa yam noi ba kun dia election ball di chu thasia thwai loi chu mo healing we have the right then Dr. Hon gen bangina why in kha how do we promote that wishes of the people the masses where is the platform why tenchi itum tumahi che yom kha ivekina mo pohomi iwang ta na wahi mo bang tengen ling things will be the same until we stand together for the sake of the common good of the tribals hina kamua ma why banatwa non dot pain I past experience ikitela MLA minister inei to zela hichitani tunga hi gen chakha koyam khat gen ibang mimal kwa ma mo sak kilowina we have not been playing through politics chitha leng nang bangan na the hon chidwa but I consult scholars in books we know that politics is not election it is only a tiny part of politics to yuhi huale ilein wai tan le thil hoi mi hing te de se pai chumo I right hitale education hitale development hitale bit na dena Dr. Lamboi hon gen ting hitale wai ting su khadia ei politics kha ko yaw me ko ya igel khom to a political sao tung pe ni chi te kha independent hon mu pi te mo ai kele ki vai hom na tom hon mu pi te kha sao tung pen chi di mo wai kha I achievable ma hia ai kele bangti achieve di hia why cha question non chu who cha achieve the hi le why we need so many underground people but cha hisa sa lom here le if they demand the same thing
na in sakpai na dora chilei di kha na in kwa no wakizu ingai mo khatin le lei thei lo mo a zokin gen le mo why sia ka chi mo ide chi ide a ai kele we need something gen thak no lo de ni gen khai ta ilen I identity I culture hitale ibang hitale to ting ineya to ting trait ina omchi itheya who is the candidate who will address these things is the church why in church ina here screen thei demo in a secular democratic society that we cannot use religion to promote election truly speaking but we can have an influence. If we want to speak, then akachi ibang non-secular or non-religious, secular, democratic form hat omhen la tua. Pang home hilek church ina backup full of backup CSO isi ten hoi taga backup le chu wai kha kilau de udin tua chu who is a church. Tapi tunggu ta panelist je ngaihdan kumuru bai. Karil nom semua. Aril kata 2002 kan Rwanda ramakafea Afrika 1994 kan communal lain Hutu letusi anindawa tama tamantini kazu fetchun mass grave kamuni 1 million not symbolic but physically building Amiro chu hung dok na chu not political uilan no. Who started reformation? Charson. A leader pala dama Moses. Ama chun chas leader popo ko koma 40 days antong traya. Fasting. Sarau ting limin 120 days tong traya rawatinoga. 120 days anung tong traya. Antong try zau chun revival komanno Rwanda ramachun transformation until an hung klunga July an president masat takso Christine Taithul July in Rwanda ramachun police koma umno ka ju fela chun July jun ke kamudan chun a society hung seta mi puila manin mangta chun let the child lead take lead katini. Go and let the church come forward. Cucu kadit dan icuti. Comment kat kapal ngina. To issue of church and state, church and politics dia isi pian sana. Itu yang tu. Alangkan asu event vet nahi le. Tua I politician tiong hi hubung upa. Nale hubung lamkai. Ngan cula. Dah mau church mama salah na. Amol Lamka ni dicela. Nah, hilou. Ahi wangatu kei mana that we misuse church. We misuse Christianity. Yes. It's a problem so. Ya tu hubung tu Lamka loading na Lamka je atu boy so. Iti misuse uham celai tu neokat nena lebih. Misuse itiam kan apa na tu ihohin hubung kan tu ni dengar hi ahau sasa. Officer alam kai ini bolo zo yo alam ka sungai cicu hung ha chi wala to ai hubungi hita banga abol the a hosa sa alam kai to hai na hubung upa jong hubung upa ho zo hoila hubungi le ji tu peta zna ya chu to ai hubung le politics su ki banga ki ai banga chu mi I cholo in hubung hi exploit I bolo wa misuse bolo wa hubung upa jong hi hubung Lamka jong hi politician jong hi I think we have messed up things hiachu igel padiu chu hubung chu alam kai ding dol lam kai pha chu lam kai ni itipen chu sele phale mi mole mi theile mi ahin khwa dinga pathina da kipi holoi chna lam kai ngai sala hilong that's hubung government organization that I ball over a hubung on the government kipu dana kipu kino wana that is not the church I think ya chu
ตัวขัดอีเกียลเบียดีว่าพาจูตัวอี politician เตียจงเห็นอีเกียลดีว่าพาจูอีหอนก็เสียเทโลก็เสียนมโลไปจ้ะทิ้งตาเสียสุดอมอนเกียลดีว่าพาจูนะเต้นอีเกียลขันจะมึงไงจ้ะที่เราจีดีนี่ดึงไงนะยาจูฮิจิหูบุ้งลำกายฮิดีว่าหูบุ้งอุปาฮิดีว่าเอเลสันเตดีว่าเฮเลเฮ้ยตาปะทินทูปัสรอดอดิวปะทินตัวตาบอลดิวอาจุดที่เราไว้เล่หูบุ้งลำกายฮินเอาจดอดาเท่าไงจ้ะหูบุ้งอักจิจับนี่ดึงอ่ะจ้ะนะอาคุที่เราไว้เล่ที่ได้เมสจับเห็นตินนะ confused ท่าจ้ะละคุยหาตัวจูสมกุนอย่างจูหูบุ้งลำกายไม่เทอาปาสอนจูไอ้เล่มีโอเสจูคริสตินคิดท่าจ้ะนะยาจูจิกาจูยอดเสียบวันจะคุยมาไอ้สิ่งนั้นที่ทางเปียสีทุยนะอีกมันดำนาดิ้งอีน้ำมันดำนาดิ้งตัวเลยอีหัวอีกัลจะดำนาดิ้งอีสิวเฮียนะยาจูเอเลสันกี่ปันไนโลเฮียเอเลสันมาสังอาจูเอเลสันเตะดิ้งหัวเกี่ยวไงจ้ะยอดส่งอีเกี่ยวไงนะที่จะพัดเลยจนโอ้ยไอ้ดินปีไงนะทิลขัดโม policy อันนี้เลยดิ้งอันนี้เนาะเอเมเลงกีรายุสุมันเนี่ยยังอีรันเนี่ยช่วย society นั่นsuman nele yang iran ne system is corrupt mo. I think the system is not only corrupt, it's collapse. It's kotlang ni rose. Even including the church teacher structural church, visible church hai kama. Yemen is a collapse. Chulai chun mo. Tuta ai rilai ka andika. Kauran hin where can we have an influence? It's important. Tuta kamudan church South District Manipur. Kauran influence no chan. If the church is not doing any influence, I future adakan. Yes. Chulai chun mo. How can we influence? A system change a true la, platform in a true la. Chun intending candidate anum comment. We need to open the discussion like video. Good. To come against loading. Oh, gun culture maksan itu. Prepaid election system ay banangay. I love that word prepaid election. Tamda genut kania. Mizoram ichichen hi atamzo Presbyterian hi water structure voice katani the YMA chichen namdangum lo. Aya hi pressure group peding le. Ayen call din te ko ye chila charge chen nam chela charge kinain denomination tamseng mo tribe leader te chi chala politician ten alam kai te sumta bua un khatlang a vote lo wai le abun pya ke sian ta CSO chi te jong hi spinal cord ne lo ngena hi ta to azia hi last man standing ding hi le charge te ko ki pun khoma voice ne sa ding 1 2 is it not time that the church should tell SOO group please don't impose MLS anymore. You say, Paloham, this should be the final solution. One man, one vote. When was the last time we vote peacefully the person we like? To the election, hitale sing tang do na Lamka sungchut neo khat save mai the sing tang do na mi bangza voter election machine kit tuam de hilo house aten trade de CSO aten trade de hilo SOO group de sil nga bang ma bol te lo te ko SO group de election army chaw itamo tam hoi reality ya we have to discuss charge and go we should call sin by its right name pa Dr. Lamboi Chungthang nangkang dongura when was the last time we elect people's representative? This is the real question. One man one vote kadai hi tapa vote wa ka ki pa hi chi khatai le to ja hi sumne te chaw ni gam vai hom ding mo prepaid election ngen boy hin pi diu a hi lo le SOO group te ko election army hi voi mo who should raise the voice who should bail the cat mo critical question we are living in a time when we have to think very deeply more otherwise if there is no vision the people perish. Yes. Visionary leader guiding visionary reformation it has to start with the church. This is the biggest and the most organized structure we have in the society mo to ja hi tutunga hi leader ta tai tel thaina di woi hi lo in ki post be kya di mo ba ngai da no tam mi tung tang
What is our voice and opinion? ไอ้เดี๋ยวข้าหอนเดียนเล็งอภัยดันจูอภัยเฮียลสาวตากจิค่ะว่าเกนเล็งอภัยเกเดียตัวนักเกนเจ้าเลหงเฮียไปตัวจูอักกิเกนโลเลยฮิขอโลฮิไม่เที่ยจูกำหนดมีเตะแค่ฮินอนเกี่ยวกับจีมั้งอามันเลยมันโลจูอีกามาจูท้าวข้ากิลาวไปกี่เจียงบางแต่งฮิเลa problem here ก็เที่ยจู promise ตัวมมาตุนเล้งกุมงาย่ำกุมสมย่ำไปตาที่ไงโลของกิกันดิเดตเพอร์พูดกามีตาอีตั้มหงตั้มดิอามาอีชาเตเลของคนอีทักเตเลของอมเดียฮิเลพิลวันนะดิจูอามาเอาเกนตะเลวเลย we have to judge from their past lives if they really love our people our land where are they บางเดียตัวเฟบรุรีของตุนเด็กเละกำฮอนิจีดกุยเนี่ยจีข้าอีพอเขียงไงดิว่าเจียงไงฮิสัตเตนนั่งบางเดียเฮียสันฮิจินะนั่งบางเดียไซเลนบางจีบางอันไหนตามขัดสุงไง huge building construction ของบ่อวิจิจะจู government law บางจะเปียว่าจะกะเฮียที่ติงคอยที่ดิค่ะ I agree the church but democratic secular gama hiai saw au pai le den chiang iet di le om je le yu tu gam gen phe mo ka hong dik lo di mo ai le punjab pyam koi hiam te na ma religion based in hon hi le dik lo chi di chu je la me ti ten le ma religion based in hon chi lo dik lo chi di chu je BJP te hupul na huai chu hoi ja ka huai kha dena Dr. Lamboi hon can we do that chi le iet ngai chi neu kha i pil siam ngaiว่าจะกะอีตัวกะเกนนกตักจูอีฮิจิอาอีไปโตเละตัวด้านน่ะอีไปโตเซลดิเละก้อยมุนาปันลากะก้อยมุนาอินฟลูเอนซ์สุงคมเดียจิมอไว้ค่ะอี explore เกลิจูกิมอสักนายเวลำกะเตค่ะอาฮิดิเลฮิโลมีฮิดิเกนลำกะค่ะมีฮิดิเกนเสียมว่าอยากกิดิมินจินตัวไล่ตักจูเกี่ยวกับสักดานจู church อิจิเล้งเดี๋ยวนักคนเกณฑ์กวยส่วนหิตา who is the church social worker ฮิซาอมนักมาคุมจะขัดลมเท Christianity ในเตนะกามิดตักกินในโลหิตเลย don't we have people like แต่นี่ตรับแต่งโมกามิดตักกินในโลเอกามิดตักเตกิเตลเทโล that's also นักขอเรา whoบางทีจิตเดียกับมีตักมาเลยไว้เจียงนะดานิเอลเต้ไอ้ช่างนั้นตูนายเดวิลเลียมวิลเบอร์ฟอร์สเต้ church ไปที่คนลงไม่ที่สุด they strive for the right cause who is อิตาลีฮิมิมุเอล the right cause บักกิตอมปีดิ assembly กิตอมปีอมเงี้ยไว้เจียงกับ party ของไปที่สุดเจละเดนะ BJP เตลจิงดีChief Minister หน่วยกุนดิโมอิเตลดิว Congress เตลจิงดี Congress Chief Minister หน่วยเตกุนดิโมอิเตลดิว What is the problem กี่เกparty principle กะลักกิปาวที่เราคิดthen we lost อังจินเจียวว่า opposition กี่เสียง ruling กี่เสียง why ฮอนสุดท้ายก็จี opportunist more election ได้ฟิลดิ้งชนไอ้นี่ tribalism ปะขัดจูเพียงอินตาที่ในแอฟริกามาจอนนิวตันจูเฟียอันลัลปาอบิกท่านุ่งฮักจังวาลหุ่งตลาลงอ่ะ amazing grace how sweet the sound ที่เพียงทาราโพกไอ้นี่ไล่ก็เป็น house อันว่าบิกท่าอีขวบ vote อิงซามูมา vote จะทุ่ม house ป้าลุงอ้อยจนก็ตีน vote นอจนอินซามดินี่ที่นอกวันนี้จูจนนักเตะไทยที่ทั้งวาลายันบิกท่าทั้งวาลายันสปอร์ตอันกายนุ่งขันมีผู้ยันลุงสิดิ่งะอโวดให้ขันลุงสิดันน้องชุเลเกนฮีซิสเต็มตักอันดิ่งนกทีนชุเลจุนฮีโกรันคอมมินเอริลดิ่งอันนี้จุนนี่ตัว appoint a major point จุนนี่ prepaid ไอ้ที่กูจู Doctor งากะนั่งข้างตัวอุดขัดออกมา
Ikam so leader umlo mo take tel thelo. When was the last time we really vote according to people's will? What is the challenge? Prepaid na genta mo. Prepaid ba bange? Which is a bigger crime? Mi house atin vote alay mo hilol mi zong ten a vote as well. Which is bigger crime? Hey tating bang chiki di. We have just January coming. These are golden chance. Bangki hilungay. What is the need of the message for the people and for politicians? Tamta tayo na opinion bange. Try to dictate kan nelo nge kan thang thelo. Try to join na mo. Amiruk so. Try to aput chun chom chun nen Lamka. Anong thodo wa an ron Lamkan. Tuta ay election ay mabak election ding kom hen. Oh Chungthang no kita clean election hil nok ding. Koran kom hil nok tho ding. Election tom za den Chungthang clean election free vote hil nok. Ana cha practical non thai. A system ka enangai ne. Pakat na. Nakita ho to anan hilang khan uses ay na ya ram hoi me. Anni kom factor pakatan ne. Kasuk ngen nom chu. Mi pui hi zalena perim rimai sin la khat. Ram ta dinga suk do kan na ram anin voi ne chun. Asunga cheng hai mi pui hayen. An rights ani ang takin an exercise na ningen hun pe vereng reng hai sin la voi khat chu. An la tong trai ve ani chun chu hun pe ve hai sin la. Kangen no man chu pakan na. Hi system pakata collapse na. Chulai chun thing noi mi hi saita plane hai po poin thing noi mi nin tum nok wa. An var hit puine manglo. Mo. So kom sa system fail na. House pu pakat village authority chen katin. An tho no man tho the ningen thing noi mi nin tum de. Chulai chun SO on nu ya man ni le nei thing noi mi hai. Tu ta tum na chu mo. Government custody o man ne. Enroll no hai sin la. There should not be anything under the table. Chuchun uzi aman ni mipui. Mo mipui aman ni a village leaders. Too many tika ay zong dok thai ka ringa pakat na chun. Clean and fair election om na dingin. Chun mipui hai ko maayan ding chu. Wak not politician ni loading. Policy nay. Wak not may. Contractor sin thotum MLA representative lang tano yun la. Contractor representative ay nay hin legislative house and represent pak no nete. Mai ni. Oh, chuchu me pui kom chulung lu chu nei la. Tlang da rin la thang te. Tu kom eva against no mo. Til try to le. Chuchu me pui kom in ama hi even the policy a direction khola mana. Chief ministers anola midang high influence heading aniam. Kaay nang yirngam dingam. Mo. Politician chu MLA hamani MDC hai chu anasin thona ding mun tak chu legislative assembly no. Lawmaker ni no. A lawmaker high house an option lan chu. Intinam policy tha nei tala. Where will be kola my safety protection ni nei house an option chu. Mi puyin vote ai thak ding decision ai sim ning khamin. House are they good parliamentarian? ANV ai nin kare. Tu na the last question kang daot tu na panelist te Christian Lamka te. It comes a leader crisis na satay na umta. A leader te ni set thelo system ja corrupt excuse ball huna hinon sa to hi the need is so urgent. We have no excuse to make. To ja hi comes nga miso potential ni pilta. Ki candidate hang chance sum lo mo sum nei ting chok tu na ding mo tammi. This is also another question. Tammi last question iwanin hat vechen opinion share len. That Lamboi nang amay to sa deo nang panlechen na iba. Mizong a hilole di sumnei lo na potential nei ta ho da chance sum lo mo vet tho yeu tami kam Lamka leadership hi. A hilole sumnei as thau cha zo mi cha zo jo bo adinga ta imle hi. Hichi kasi masang chun tua pu Lalnghakthang le pu Vungminthang sei bang khat na kom khat bolang na. Amanin asihon na chu gam ngai lu tam ta aumin aum sateong tam ta aumin aung tha jong tam ta dinga hi ti chana hi cha chu mi pin koi chu gam ngai lu di ta ham ti he na dinga chu a criteria pi ham ti chu ta pu Vungminthang khat ase choi le the past history the building Bangalore in zat neyam
na dalia in za ni ham na kum khat sunga na va san na ai le ong tha ho zu ti ket di ong tha di ho za gam ngai lu ti ket di hi cha chu mi pi ni het dang khap pa chu pi ham ta he le tu kuma candidate tha ho chu ichna gam ngai lu ham ti het thine dinga chu a clue khat dinga chu ama individual lives it tabang ham na politics I say you khan hi politics chomi ya private life chomi ti chu na that is not right di lo chu mi him ama hin kho ki conduct thelo chun mi pi conduct thelo chu na ya chu judon ai le first thing judon hi le ama chu right candidate hilo ho ngai lu lo ai le right candidate hilo na I ho dinga chu poi mo sala Christian state ki na Christian ki na ya chu pathin ngai lu hi ding patata hi te bol ho in kai jing hi ding judon lo san lo hi ding azika a phatia relationship ne hi ding na hi chu ho chu one epiha criteria khat vedinga phau ma na thaw dinga chu na kan se be no men na to anin do pen a hi le to ama khoi chi ding dan so na I ho la hi meeting ki tam chu meeting tam chu yo la na mi thiam tam chu up hope pen chu there been silence gan ji achuna power ji achu metal ki cha ji mi tam pi silence ju ta he mi thiam tam chu amo hon thu ase ro tinga chu phari pi ngai chu ke yal na is high time that we give them chance to speak up pu Lalnghakthang sei chu tua UG hon mi pi khat ve chance pi hon na ti chula na I accept that second mi ching mi thim ni ho hi thu se sa ngai na let's give them a chance to speak up na khat na ani na chu holam kai ho hin pastor ho hin Bible isim mo banga Indian constitution hasim ngai chu constitution Indian constitution Manipur piha legislative rule ho na why ta he ngai chu I Bible to constitution I right hi chu na hi a chu imi pi te hoi ta ipui the ne dinga chu pastor khat ni hi a hi le mi pi chu alagau bo se na pui the lo chu alagau bo se na pui a le thil pui nei ta chu na thil ha bo chu alagau bo se in chu mi him gi ti chu ta sa om chu gamlet go nei chu na hi a chu a gamle go ho kisan rule ho he thini dinga chu pastor khat ni ha le Bible ne heading Indian constitution ne heading na abana adi dia Lamka langa mi ho hobung Lamka han to Lamka ho chong hen I ho iwa no khat om chu van gamle le sin hi igial mat the lo chu ho na it's the biggest problem van gam ha se na ai wanga chu le si na hindan hi pacify ki bol so min tribalism igen tin ho zo min ta issue nem pilai I hon pathin thui man cha wa issue nem be ki no wai le le jong hi ha san ki the de lo chula ai ji siro dion pathin tu ki tu pon de ki ti chula na atu nia politics tu se ong hi bang kha chen okuti chole pastor ham pathin politics ti mai thi cho hilou pi cho pathin a concern to igamu jong hi cho ikal di bond ke pum pe pathin concern he cho na chu pastor he ngai cho hi a chu to Lamkai khat na pu Vungminthang se bonga chu we are not doing actual politics but then we are he was a politician ho lam sa pi hi cho na pathin hulam kai hi zala chu hi a chu pastor ho jong hin ho bung ho jong igel diwa pha chu we have to extend our horizon na imo po ne chisa lien zo hi ti pa chu na kem bo se bola pin than tu bo se sei chu that is misleading actually na ekhat mi sula cha ki mu sa ta bang chu chu I bol ki lai le ya chu igam le igo ingai cha ho zo si a bon chika chu mi im khan angai cha zo si chi ho concern chu la pastor ho na chi chu ngai na hi chu a hi in chu le alas pena emphasize ka bol nom chu Lamka sunga ho Lamka ho hen ho bung ho hen na we need a platform masanga a hi mo hi lo chu energy mission no ya e pau chi thowa ikiloi kho musula awum sai chu na chu I tha bol kit mo hi om dan chu
energy mission khal hit hi zong le na platform chu ma ka te na he je platform chu ma ding la chu kiloi khom na khat ni ding cha to social issues ho I boi no ho hi sei khom ding chu na ka propose nom chu hi le e holam kai ho zong hen platform khat ni ngai na to le phung le chang le denomination ai ki vai hom no hi pathian chu phung le chang ta interest lo pathian chu denomination ta interest lo pathian I ho interest o I ho ngai lo chu pathian ngai lo chu I ho bung lo chu inamu hi lo pe chu pathian ngai lo I ho hi chu na ya chu I ho hin common platform khat I bol over hi cha ko na chu issue so hi address I bol the wa le chu phan de tin ka ke le na adin le su chang pulanga hin he chan chun sing ka ki pai Vungminthang nang tunia din last opinion ka ngai ura MLS vote lấy demo hiel zo hilo le mi pi vote zo te ko hiel zo vote zo te dem the kum nga so bang ma mo lo diwa election ko cha me man ding sang khat mu le hoi mai lo mo bang justify de le adik zo aum ke ya niu na hiel ai mai mo tom chukina hilele e to ka gen nop chu election ki chi kha sab to election hi ke ya Manipur te election le ke ya Election Commission of India noi ki te li hiya dana oma church in voice ani ni le chu to moral code of conduct adite la asisa te vote hiya lo di ni hi vote mi khatin vote hiyak di khat hiyak di chi khong adite la mo hoi kha church in nasak takina enforce hen la yai kha kwa man na su boy lo di china hu cha gam gen dia le ena kwa man thuni na hon pe tuan lui chumo wai kha I promote the government kha nak pe support hoi di wa jaka anala te li hialu sumpe te le hialu chi a hiya ka gen no then I gen bangina kwa a hoi chi kha nungak tel bang si maya te hak sama ma hilele a the hak na hiya ka the chu dena pulam go boy gen church and state leitung lewan ka mi ha khen wa chia I traditional traditional evangelical belief khat chu hiya tu che chu ki enlighten ma ta hin ka theya lai siam ngen pastor te theologian ma hong tama hilele I tak saphia ka the chu church aling we talk perhaps too much of born again at the cost of discipleship. Born again to ke to pathian kala hiya discipleship is how I live, how I talk when outside of my campus, how I live in my office, how I live in my table, what do I do? And even politics is a field, a mission field for a true Christian. Why dana etidina disciple diktat igama omle chu mu thei pa di chu dena kon gen apasa enni ichi na kha amale ki thei lo pia patia ni ichi te chu biakina le kilang dia apola biakin pual le kilang de etsang na dina patian thei gamle nam ichi te chu koima building pa bol pa ke le agam tal le a kho hei wa ki thei bai chu mole disciple diktak chu wai jaka I tua ihi dan te kha hoi takinen leuchin tua I politician te kha ola dena Dr. Lalnghakthang gen banga pol contract hong ki pandiu koi hiam ko hiam hon zui hong ki pandiu koi kom hiam hong kong sup kom officer kong to hi che omin chin ates na di omloi chu a u ting chu ga mol mo chu hi ve hi le atak conviction dik tak kasi le kasi kahin pi di chia akipe tak te aumlo chia nga bang tan hiam chu hong payu hele after 2-3 years amao le dang ma bang tho ki hi tak thei lo wai te tu lai phal lo wa chi khong hong zel mo why jaka it is difficult unless we measure from the principle of the Bible and Christian beliefs chi tu ken le ka voter stand to lamaki en le out hu chi ne ke le chu hi hial zel di for example if we elect the same people things will be the same the next 5 years Dr. Lamboi le pathangin again ko ka pomma ma ko Christian ten ko life after iha boy pi sewa present life ki boy pi Halloween
ta mi ngai tu chen ace of fable tan chin kalung sima kila mi kha astrology lung lut sing walang ngin tangin le kola kia chia ikeng tot na hi le tungum si tale idani dun te hum bit chi ai le hei sunga bangchin Christian pasien lai sao hei sunga pasien thui gen di boy tam mi hi ngai tu tha ma mangai a tu ne last question dia ka to ot hi le punga ka le puchung thang dong le dei hoi ka sa opinion no kan tong oda na voter te sing tang do ra te hi a vote khet u lo bang na ki capture Peter as Christian leader dai di de mo Charles Denny clean election sing tang do le phai jang le bang sti ni gen woi bang sti ni follow woi a hi lo le mi la khat te khu thau toy som vel in control gi ge di moi kam bang chen dil ling ta mi this is present gen u chile wi gen ngai hi mo mi so min mi la khat control zel gi ge di mo this is the real question mo bottom line ya ta mi gen no bottom line question ane andi kan chi chu mo chu current reality ane Vungminthang na hilang khan Christian value khola mo ma born again ping thar na chu khat lo tos Christian values and Christian principle hi kum zakhat Christian mang ta hai tu thai da lo dengin ko ran chui tu da man lo ni la kan prepare ta involve ai chule chuna paimo tak chu ai Christian values ai na decision ai sim huna hin Christian ai ni isu nong zui ti disciple try ni ka itar la ga ai chu ka message pakhat na na sin asunga mi muno kara vote avatlak chu tu ko man var hit puilan min poisan pek tu man ko min la dal hai sin la lanong amin la an mi pek ma khamin ai har sa thawan ai fak jing thawan sing khat cheng som sang khat an mi pek ma khamin ai fak jing thawan chu lanong amin la true believers ring tu tak isu nong ji tu try ni na kha four square wall su nga chok suk lang de ni na election vote la ka ballot box ayum lai khom khan suk langa milla chu ta next election na hin Chungthangpur Phairzol district khom thaklo se tribal Christian dominated area hin hang suk langa milla hang demonstrate in la chu system chun thlak tin toy tin hang don lang naketa we emphasize born again at the expense of development ka karhil nom chu discipleship sorry theologian vongan na ana chu karhil nom chu gospel implication hi umlo thailo ni zakaya ping thara van raman le hil kha pasi hai kuma kanei peng kata kabada khomin alet lin rul kati ke ka muda chin ping tharin dik tak chun van ram chawan ngai tu no khovela khomin khovelin you are the soul of the earth ni ison you are the light of the world ni le ping tharai ni chun khovel khomi ei pathin tan lein ani tin chun kajuk hil nom chu hilaya ei hil rak lein danglam chung no nei ti chun tu kadana inge ngai hil khoma pastor number 1 chun ke ka blame ani ei hui tok no ani ing khom ka be sein okay sanction khom ka din no housing scheme khom ka din no parang rilwang lang pulang hak tan rita maram ko ranin jam kho manta marbila khun hk yanta election la yan tho dan chu pastor in trong trai na ne ya ano pulang hak thang trong trai na ne zo khan pastor ai kha mai ken avo zo kha in teng fe taro pani bak sang no rawanta chu lei chun vote tlak thlo thlom na tak chu ti pai mu ani chung chunan tho ni pastor ai man la rit vong nang I tlak da fe taro tu ta ai rilai sang wa lai khaman interfere no in the name of God kar hil ngamani chulin ke khom bel ka fang chang in kar hilani chulin pastor ai ei hil ngam nei ti chu ke ka oile big in a hoi de nei hila in chom koloka why not
chú lấy chun cái pastor hi ato Bangladesh liberation hung thung char khan Pakistan se paineng dinga Dhaka University a professor popu antharamana professor hai khan liberation a tool ji khan ril ron lein anyan thoka Bangladesh hung pengal lein anthadani chulen ke tu ta tum election hin chu pastor hai religious and no chu hu vote routine no heng dingan systematic no ti chu ei ril dingan no ke ju theisin lam chu MLA ko mi reverend in ngir tirin la no man pastor ko MLA reverend Dr. Lamboi ko mi sai ko dang ngiro sentirna and reverend Lalnghakthang ko ngiro ka ti ni ingle mana ei de mei de ma ei ni let us test ourselves mo ima poina aba poisa tamdeu ngai lo se chu ding du mai thein puvin mang tang kom Lamka ngiro se ole Hornbill weekend holding church leader speaks on clean election gen maya be theding mi pilte na satai ngai to ngai ta the stakes are really high tu lai ta ni gam din mo le future din na sata sangai da next kum nga vai pateni tribal land right identity religion am thedi mi bang stel ding gun point to nominate ki bol wa hilo le vote capture pe wa lamkai tel thei ta ta di woi mi zo mi pil khat zo hi lamkai ding sa thei di woi tam mi hi this is big time question. Let's get back to the roots of democracy, grassroots, one man one vote plus Christian principles. Isa che wa hi tam mi hi kam siam thei ding ha tam mi hi. I hope this is not going to be the last discussion. Igam so wai to di hi hang san tai gen ngam ngai hial ku black is black chi ngam ngai ta hilou ai le igam so cancer le be se ni ta to je ni to di im huna hinon sia this is right time to speak. Thank you so much panelists tu nang tel tezo se church leader tezo se hun man pataw nang pia jen tu ki pa thu kang gena na thu gen teu ngai apa ni sing tang kom alien ne bil nei zo se ni discernment tim khat be nei ding ta roi ka sa tam mi holim de je igam siam phat thei sa ina le at least we enlightening some mi khen khat enlighten the wa to je ni church te discuss len let's say no to vote capture chi mai diu dai church slogan no prepaid no vote capture okay ki pa hoi ma mai tami YouTube ane khate zo sin na comment ngai to wa in Isaiah Bible again come now let us reason together. This is the right time we have to come to same platform and discuss where do we go wrong, what is our future ahead. Imai lang he au ma he ta pe ki li bang chi siam phat ni chi ngai to sia le wa na pat angel te pe si nga pasien na ma pe si na thum nai ne te chau ni igam hundam zo no lo ni nga pasien san men ang pe hoi sa ho nai ta tamya dia tunal misiam ta tale mipil experience nei te charge te ho ni pi tawa amao to ki pa thui gena tam YouTube ain khaten na comment in gen len bial sung lai problem bang ye suma ki le mo hi lon vote capture mo hi lo le house te imposition mo bang ye gam sung lam kai hoi tai tel thino now next January tung ni ta to chen kum nga dang tel ni pangching kising sa woi we can on in te zo sen pu ki pa to kang gena panelist te to ki pa thui gena